Imali smo jednu određenu ekonomsku sigurnost. Naravno da sada se to kritikuje da smo se mi zato i prezadužili, da je Tito uzimao pare svuda da je stigao, da je prodavao svoje pozicije koje je zastekao u nesvrstanom pokretu i kao nestašni dečko u socijalističkom pokretu i da sada mi to moramo sve da plaćamo. Međutim, činjenice su sasvim drugačije, da je zaduženje od 90. na ovamo mnogo veće nego što je bilo do 90. godine. To znači da nas je Tito sve zajedno, svih 6 republika manje zadužio nego što su se te republike pojedinačno zadužile, sem Slovenije. Hrvatska sad ima dug 23 milijarde. 23 milijarde Hrvatska, a mi nikada nismo imali više od 17 milijardi, cela Jugoslavija. Da ne govore što od njegovih dugova ja mogu opipljivo da vidim, mogu u Beogradu da vidim Novi Beograd, mogu da vidim Gazelu, niko još nije novu Gazelu izgradio, iako je neophodno da se izgradi nova Gazela. Još uvijek postoje radovi od tog vremena i vidim opipljive tragove tih kredita. Prema tome, ako su uzeti, oni su tu, nisu odneti nigde. Sad se uzime krediti koji odlaze, ne znam gde. Prema tome, sasvim je svejedno da li me neko zadužio ako sam vidio zašto me zadužio. Sada vidim da me zadužio, ali ne vidim zašto. Velika razlika, mnogo velika.